to kam na mon he Sadahil Kangpo district gam ke phai mon he en tu ni hin Sadahil pompi a mi pi sanga semen tu ni hin asom langa ve channa remembrance day le tale government in central government in thing hangama se Assam Rifle Hall la do ding to god anei now do dal na to ki goma tu na hi mo pon ne ho in ko tu ho in lam kai ho sengin to gon na nei hin athu chen a bon chai het hin diwa ko tu spokesperson pa to thu chen an dong chen te tu ni remembrance asom nga chan na hital honin hi chi chutale mi pi hi sanga sim hin government center government in Assam Rifle Hokila do ding chung chang to god anei na wa hi ipi ngai dan mam ti chu mi pi het thei dinga chomlam ta ne he ne hil chet pe divin team na kai nei ne he ki pa mi na he tu ni ko hi gal le tol hin nei naw thasom le langa hung hin tan hisis thasom le langa hung hin ni ko hi kuki zo cha ten hilai Sadahil district ga gamgi phai mun hen mihem asanga simin lunglai lo na kipa lo na vetsa na chu mihem tampi ki khoma kiung ki mangcha hin achi sal hasom la hanga sunga he alhang pia chu kuki zo cha te hi me leiten gal in nei wa thagam ding in go no wa pa na he hichini kho hi ki han la na ki til kho na ki pum khat na dinga pul do na na sata ki nei ji he hizong le tu chung hin pona ta le laina ta chi piham iti le hechi Manipur te CM pa Biren Singh hin centera Ministry of Home Affairs to Togon ahin nein ahung lung ding thakat sunga he hechi Assam Rifle so hi Manipura ko na la do ding koi do ding ti policy pa cho hung tan he hechi pa hi namlam kai hon ki gel khomuvin akipunan di aki se thaipon dan dung zuya chu kuki zo chate hi hanlang any tribal community khat chu achi sa kum som sagi wal sunga hi Indian Independence Day ain mu zo chutiang le Manipur in statehood ain mu masanga patna hichi Assam Rifle so hi Friends of the Hills people kiti he ama ho protection pa hi akila do a hi le pu Amit Shah in 29 May 2023 ni ko a Kangpo district headquarter a kuki jo chate leader ho yo se eki mu piwa hechimuna chu Manipur CM Biren ko ma nangman phaicham ki vet suin lang Keiman thinglangam law and order ka vet sui di ta buffer zone kinki create ho zo se chu hichi policy hung ki bol pa hin thu tam ta se ti pa hi kuki zo chate ho zo sin igel kho diu state government le center government ki thu na Assam Rifle ho la do ding ki ti pa hi anga takawa iki phindiu iki tom diu eho politics song achi ngaya achi theina dinga chu panila diu hi ti hi ko tu le Sadahil sa kuki jo lamkai te ho zo sin inam sungwa mi pi te ho zo si ikitim naw he ka ki pai hiche government to gon chung changa hi tuni spokesperson hin khana hichana pan mun la ding dan na sei to lana ahi le government hi cha to gon pa he chi ha pi ding hindi te le aba na hi to gon pi ding ham hiche government le state policy pa he wang set pi a chi ha te na ding din muna ahung khata ahile ahung zong le inam sungwa lamkai yo se chunga noya ibon chawa panila khomwa hichi eho tribal codes constitution Indian dan pi noya hichi Assam Rifle protection package pa Nagaland le Manipura dinga kum sot ta ki koi pa hi ilowa bol thei bol mo chunga noya hichi tilne wa hipon izo teichenwa eho favora center in decision ala na dinga he lungel inei khomwa panila diu hi ti sen hi tunini kon ka saido nomina he ka ki pa he
go to spokesperson pa ko ni kiche ta in government to go ho ichana do dal dingham hilwa le mabana ichana ke vai hom nom the dam ti chu mi pi ho he the ding le japi in izu the diu mabana yong tampi ai se do pe tol honin thangcha kip gen hills mozo Sadar Hills Gamgi Phai Pangpopi district